mwese aho muri mbahaye yambo mbahaye ikaze kuri izi paje eshatu zitukura ziva ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu byatangiye kuzamba. Ngira ngo mwese mwabyumvise ubwo twinjiye muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Ibintu ni bibi cyane, umwuka ni mubi kubera ko aha muri Uvira abaturage batangiye guhunga imirwano ikaze hagati ya FARDC na Wazalendo, aho ari ubwoba bw'uko abambere ubwo bari kwicwa mu basivere bishoboka kuba mama 23 ishobora kwinjira isegonda yari yose kugira ngo ize guhosha uyu mwuka, bigenanye nuko umusivere ari kwababarira cyane. Amakuru yerekana neza ko inyeshyamba za mama 23 zizengurutse uyu mujyi mu misozi yiwukikije, aho bivugwa ko inzira zisigara inzira z'amazi ndetse n'ubutaka bwo ku mupaka kavimvira uhuza ibihugu byombi, Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe muri banda akava baca mama 23 yiteguye kwinjira igice ari cyo cyose muri uyu mujyi wa Uvira, bigenanye nuko ishusho isa neza n'ukuntu Goma yari giye kuba tombe, ukuntu yari yazengurutswe bidasanzwe mbere yuko ifatwa mu ntangiriro z'uyu mwaka. Imisozi ikikije Uvira yose irimo intare zasarambwe, ibintu byatangiye kuba bibi cyane. Iyi nkuru irakomeye cyane, ariko ntabwo nyirangije, ndabona inkuru nyinshi zirushaho kwisukiranya isegonda kurindi. Hari indege yo mu bwami bwa Yordania yitwa Royal Jordania Air Force Irushin 276 ifite plaque ya Royal Jordania Air Force 361 imaze kugaragara ko iguye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura Melchior Ndadaye. Ndashaka kugira ngo twingire kuri iyi ndege izanye hagati ya toni 40 na 50 y'imizigo yuzuye intwaro ziremereye cyane. Iyi ni inkuru igiye hanze aka kanya duhawe n'abandi akaba bacu bamaze kutubwira byinshi bikomeye. Ariko se kugira ngo tuze gutekana cyane, ndashaka kugira ngo tubanze tuvane mu nzira zimwe mu nkuru twavuga ko zoroshye, ariko tuze kwinjira kuri uyu muvinyo w'izi nkuru ziri kuva muri zone itukura cyane y'imirwano. Reka manze mubikire Imalabo muri Guinée Equatoriale, hari Perezida Ndayishimiye, Perezida Tshisekedi, aho bari gucurira umugambi udasanzwe mu nama ya CEEAC. Niba mwibuka neza, umuryango u Rwanda ruheruka kwikuramo kubera ubugambanyi bwa bimwe mu bihugu birimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko se iyo nkuru nayo irimo akagufwa. Reka mpere ku kinyoma cy'ubutegetsi bwa Kinshasa, noneho manuke gake gake nerekeza ku muvinyo w'inkuru nyayo ikomeye cyane. Hari amakuru yasotse kwa gatandatu n'uyu munsi bitangaza amakuru bikora inkuru za propaganda bya Kinshasa byakomeje gukwirakwiza iyi article. Ubutegetsi bwa Kinshasa burashinja RDF, Rwanda Defense Force, kohereza abasirikare 750 ku kirwa cy'Ijwi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinjije u Rwanda kohereza aba basirikare 750 ku kirwa cy'Ijwi. Ibyo ubu butegetsi bwa Kinshasa buvuga ko biri mu mugambi wo kwiyomekaho iki kirwa giherereye mu kiyaga cya Kivu rwagati. Ibi byatangajwe na guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo igenzurirwa muri Uvira. Mu itangazo basohoye kwa gatandatu washize, iryo tangazo ryashyizweho umukono na Ruganywa Bashizi Didier, usanzwe ari umuvugizi wa guverineri wa Kivu y'Amajyepfo wo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa Jean-Jacques Plus, rivuga ko guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo iri gukurikiranira hafi amakuru y'uko abasirikare bashya 750 b'u Rwanda nijoro bageze ku kirwa cy'Ijwi banyuze ku kibuga cy'indege cya Musoko. Amakuru y'iri tangazo akomeza agira ati, guverinoma y'intara iramagana mu buryo bukomeye kandi bushoboka ko icyari gitero gishya kiyongera ku bikorwa birebire by'ibitero igihugu cyacu cyahuye nabyo. Usibye abasirikare b'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko bari kuri iki kirwa cy'Ijwi. Inavuga ko u Rwanda rwanamaze gushinga kuri kiriya kirwa cya Ijwi sitasiyo ya polisi. Itangazo rya guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa rivuga ko ibi bigize uguhonyora ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kugerageza ku Rwanda kwiyomekaho agace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwihishe inyuma ya AFC M23 yafashe aka gace. Kugeza ubu ntacyo leta y'u Rwanda iravuga kuri ibirego bishya bya Kinshasa, gusa inshuro nyinshi yakunze gutesha agaciro ibirego bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, idahwema kwitirira u Rwanda ibibera ku butaka bwa kiriya gihugu byose. Yewe hari n'amakuru avuga ko
ibigendanye no kudatangira ku gihe kw'amashuri ku bice bigenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bari kubyomeka ku Rwanda. Ariko kandi leta ya Kivu y'Amajyepfo yo nta bimenyetso yagaragaje by'ibyo ishinja u Rwanda, gusa yasabye leta ya Kinshasa kubiregera urwego rw'ubugenzuzi rwa International Conference on Great Lakes Region ICGLA, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, no kubimenyesha abahuza ba Washington Doha muri Qatar. Ikirwa cy'ijwi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko u Rwanda rushaka kwiyomekaho nico kinini kurusha ibindi biri mu kiyaga cya Kivu. Ijwi ni imwe muri teritwari 8 zigize intara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Fizi, Kabare, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Uvira ndetse na Walungu. Mwabyumvise rero, ubwo turacyari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigenanye n'iki kirego biri kuvuga ko kidafututse kuko nta bigerekeje byagaragajwe twari turiho. Reka noneho mite mubitira Imarabo muri Guinea Equatoriale ku butaka bwa Theodore Obiang Nguema Mbasogo. Uyu ni umukuru w'igihugu cya Guinea Equatoriale, ni nawe uyoboye umuryango wa CEEAC. Amakuru yatugezeho avuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriweyo, ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe yamaze kugera Imarabo muri Guinea Equatoriale. Bagiye mu nama ya CEEAC. Iyi nama u Rwanda rwayikuyemo, ariko ntabwo ibyo mbitindaho cyane. Igikomeye bandakava bacu bari Imarabo bavuze ko hari inama ikomeye y'abakuru b'ibihugu bimwe na bimwe biri muri uyu muryango wa CEEAC ishobora kuza kuba hagati y'isa 2:07 ku isaha ya Bujumbura ndetse n'isa 4:07 ku isaha ya Bujumbura. Bigenanye na bandakava bacu, amakuru baduhaye biravuga ko ari inama yo gutegura umusada wo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ngo Perezida Tshisekedi yasabye ubufasha Perezida Theodore Obiang Nguema Mbasogo. Mbibutse ko uyu mugabo nawe avuga ari kagenda ku bihugu birimo Uburusiya. Ese birashoboka ko Perezida Theodore Obiang Nguema Mbasogo, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kuza kugera ku gisa n'umusada bashobora kugenera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Gusa ni ikintu gikomeye cyane tutagomba kwirengagiza, kuko amwe mu makuru ingenzi yatugezeho agira ati u Rwanda rwikwiye muri uyu muryango kubera uburiganya ndetse no kutubaha amategeko. Ariko ibihugu birimo u Burundi, Angola, Cameroon, Central Africa, Chad, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Kongo ariyo Brazzaville, Guinea Equatoriale, Gabon, Sao Tome et Principe, birashoboka ko hari ibihugu muri byo bishobora kuza gushyigikira iyo nama. Iraza kuba hagati y'isa 2:07 n'isa 4:07 z'ijoro ku isaha ya Bujumbura, bakaza kugena umusada wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku busabe bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gusa turakomeza tubyamira amajanja kukumenya ibiraza kuganirirwa muri iyi nama ikomeye cyane. None se koko hari n'amakuru yavuze ko muri iyi nama hari ibihugu by'amahanga byohereje za delegation kugira ngo abakuru b'ibihugu barebwa n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baze guhura n'izo delegation, ndetse na zimwe mu nganda zikora intwaro ariko n'inganda zishobora kuba zikenera amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishobora guhura na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ku rundi ruhande biravugwa ko hari n'imitwe y'abacancuro ishaka akazi ishobora nayo kuba yamaze kugera ku butaka bwa Guinea Equatoriale kugira ngo baganire na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aya ni amakuru ingenzi kandi ni amakuru akomeye. Turakomeza kuryamira amajanja kuri uyu mugambi ushobora gupangirwa Imarabo muri Guinea Equatoriale, nk'uko bandakava bacu bakomeza kuduha amakuru ingenzi kandi amakuru akomeye. Reka mve mu burengerazuba bwa Afurika, ahubwo ngaruke hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Amwe mu makuru ingenzi kandi amakuru akomeye cyane aravuga ko hari indege ikomeye ya Royal Jordania Air Force Irushini 76 TD yamaze kugera hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura Melchior Ndadaye. Ni indege izanye umusada w'intwaro ziremereye cyane. Ndakava wacu yagize ati indege ifite ubushobozi bwo gutwara toni hagati ya 40 na 50 imaze kugera hano kuri International Airport ya Bujumbura, irimo intwaro
amasanduku y'ibiti yuzuye amasasu ndetse n'imbunda zindi, harimo n'imodoka zoroheje za gisirikare n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare. Iyi ndege ya Royal Banyamulenge bukomeze nk'uko amakuru y'ingenzi yamaze no kugera hanze mu bimwe mu bitangazamakuru bifite amakuru akomeye cyane. Twakomeje gutera icyumvirizo tumenya amakuru yisumbuyeho agira ati indege ya Royal Jordania Air Force ifite plaque ya 361 mu gisirikare kirwana mu kirere cy'ubwami bwa Jordania ivuye Jordania mu murwa mukuru Amani, ndetse bivuga ko yananyuze muri Bishkek muri Kyrgyzstan inyura na Karachi Pakistan mbere yo kugwa i Bujumbura. Bivugwa ko bikekwa ko yari itwaye intwaro ngo ziremereye cyane nk'uko wumvise bandakava bacu baduhaye makuru. Bivugwa ko indege mu bwoko bwa Ilyushin 276 ya cargo izanye uyu muzigi i Bujumbura nyuma yuko hari ingendo zari zimaze iminsi zikorwa na delegation eshatu y'u Burundi, iyi Kinshasa ndetse ni Afrika y'Epfo kuguhaha ku isoko mpuzamahanga intwaro zishobora kwifashishwa muri iyi ntambara iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Ibi rero reka nabyo iyo page nyishyire ku ruhande bigenanye n'amakuru make tuyifiteho, turakomeza turyamira amajanja, ahubwo mbingize rwagati mu mujyi wa Uvira, umujyi urimo amarira gusa. Amakuru y'ingenzi kandi akomeye agira ati umwuka watangiye kuba mubi cyane muri Uvira. Abaturage bari guhunga b'abasivile kubera imirwano iri kumvikanira rwagati muri uyu mujyi, kandi isaha n'isaha 23 ikikije uyu mujyi wa Uvira ishobora kuza gukorera ibindi bitendo bikomeye cyane muri uyu mujyi. Ese koko ni igiki kigiye kuba? Nagerageje kuvugisha abandakava bacu bambwira ko abantu benshi batangiye kwicwa b'abasivile kandi ko imirwano iri kumvikanisha imbunda ziremereye cyane hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Mbibutse ko ku munsi w'ejo kuwa mbere Wazalendo ya Mai Mai ikuriwe na Yakutumba William Amri yatangaje ko byanga bikunda hagomba gufunga umupaka wo ku butaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'icyambu cinjira nyine muri iki kiyaga Tanganyika, ibigaragaza ko ubuzima bugiye gusharira cyane. Biravuga ko FARDC yavuze ko ari ngombwa ko ari igomba kunyenzura uyu mujyi wa Uvira kugira ngo yirinde ko 23 yakomeza kuwinjiramo, ariko Wazalendo yasizo ivuga ko badashobora kwemera ubugambanyi bwa Brigadier General Gasito Olivier Mukondo wahawe inshingano zo kugenzurira FARDC nk'umuyobozi wungirije wa komanda y'akarere ka 33 mu gisirikare cya Kongo ndetse n'ushinzwe ubutasi hano muri Uvira, kuko afatwa nk'umugambanyi double agent kuko ngakorana na 23 nk'uko General Tokrame Makanaki wa Wazalendo yabivuze. Ese ni biki bigiye kuba? Umwe mu baduhaye amakuru kandi yashimangiye amakuru y'ingenzi kandi aremereye cyane ati buretse itegeko rishobora kuba ari irya nyuma rishobora kumvikana neza ko ryatangwa, ariko 23 ishobora gufata umujyi wa Uvira byanze bikunze. Ku rundi ruhande hari amakuru yakimara kumenyekana ko President Tshisekedi yamaze kugera i Guinea Equatoriale i Malabo ndetse na President w'u Burundi. Hari amakuru avuga ko hari abantu bashobora gukora ibitendo aba bakuru b'ibihugu byombi bakabaguma hanze y'ibi bihugu byabo. Ntabwo bizwi neza impamvu biri kuvugwa, ariko birashoboka ko umwuka utari mwiza hagati ya President Evariste Ndayishimiye na Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi bashobora gufata icyemezo cyo kwikiza ikibi nk'uko amakuru ari guhuiswa ku mihanda. Amakuru tutakemeza kakanya kubera ko nibiri kuvugwa, ndetse Kinshasa bikavugwa ko Lieutenant General Jules Banza Mirambwe umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arebye ibyabaye kuri bagenzi be b'aba general muri FARDC bagafungwa barenga 34 ashobora no gukora ibitendo. Birashoboka ko hari ikintu kigomba kuba byanze bikunze. Reka turyamira amajanja kuri buri article tuze kumenya uko ibintu biraza guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru ingenzi abivuga. Ndabashimiye, asantene sana bavandimwe mwese mukurikiranye ibiganiro byacu. Mbahaye ikaze hano muri Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Aho niho twicaye, ntabwo nshaka kugira ngo tuhave bigendanye nuko intambwe imwe ku yindi, isegonda rimwe ku rindi
Uvira irarushaho kwinjira mu biganza bya M23. Amakuru ngiye kwicaraho nagenanye nuko hari abasirikare b'u Burundi batangiye gusohoka muri Uvira. Ikindi ndagaruka ku mirongo ine yagaragaye yinjira muri Uvira isa n'isohoka mu gice cy'amajyepfo ariko gisatira cyangwa cyegamiye ku misozi yinjira muri Uvira ivuye mu burengerazuba bw'uyu mujyi. Ese M23 yaba iri gukora ibitendo ku manwa y'ihangu kuri iki cyumweru? Uraza gusobanukirwa. Gusa mbere y'ibyo byose reka manze nkubitire ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Afurika y'Epfo, ariko byose bifite aho bihuriye n'iyi ntambara ya Uvira. Amakuru y'ingenzi yatugezeho isa 6:58 ndetse kurinda kugeza isa 7 z'amanywa kuri iki cyumweru. Ni amakuru yerekanaga neza ko hari indege enye, ebyiri z'imizigo zari zivuye muri Afurika y'Epfo n'izindi ebyiri zirimo indege imwe y'igisirikare cya Afurika y'Epfo n'indi bivuga ko yaba ari iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko yaguzwe ikaba yari imaze iminsi itegereje umupiloti ushobora kwinjiza mu Burundi. Bikavuga ko izi ndege zose zikigera mu kirere cy'u Burundi zongeye gusubizwa inyuma, bigakekwa ko zageze aho ikirere batashoboraga kukibona. Umwe mu baduhaye amakuru uri i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi mu nzego z'umutekano yagize ati: mu masaha y'isa 4:36 twari bwakire indege zitandukanye kuva muri iyo saa kurinda muri range minota 40 yose ari gukurikiraho twari kwakira indege enye zivuye muri Afurika y'Epfo. Ariko indege zaje mu kirere cyacu cy'u Burundi zikiri mu butumburuke buri kure, kandi twanavuga ko zari zirimo zirasaba pasi. Twari twamaze kwemerera ko pasi zinjira mu kirere cyacu, ariko zirushaho gusatira ikibuga cy'indege mpuzamahanga Melchior Ndadaye nibwo ibintu byabaye bibi cyane. Aho kugira ngo babone sinyare z'aho bagomba kumanukira, batangiye kubona ko bagomba kwerekeza muri Angola. Niho babonaga ibyerekezo bagombaga kwerekezamo, kandi babona n'amaso yabo ko bari kubona ikirere cyaho bagomba kwerekeza ku kibuga cyacu cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura iki cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ibyo byabaye imbogamizi mu gihe cy'iminota irenga 24 yose kurinda ubwo dufashe icyemezo cy'uko zigomba kwerekeza i Kinshasa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri. Birumvikana, nyamuneka nta kindi nagusaba mwaka kanya uretse kukubwira ngo kora subscribe nimba usanzwe udukurikira utari wayikora, ariko kandi nimba nawe ari ubwa mbere udukurikiye nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo amakuru mu by'ukuri tuzajya kugezaho ajya ahita kugeraho direct ako kanya.